विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः मल्लपुनायुभ्यो नमः आत्मन गंध पुष्पाणि बहुशन शुभानिर्भवन्तु ओम नमस्ताय नमः शुभानिर्भवन्तु नमः आयुधे दशो दे नमस्तायुभ्यो नमः मल्लपुष्पाणायुभ्यो नमः ओम गणनांका गणपते हवामहे निद्रांका निद्रते हवामहे नमो गणपते अष्टादश पुन चंदनस्व महापुण्यं पवित्रं पावनासं आपदाहरते देवः लक्ष्मीमसत सर्वदान गंध पुष्पाणि मल्लपुष्पाणायुभ्यो नमः गणनांका गणपते हवामहे निद्रांका निद्रते हवामहे नमो गणपते अष्टादश शुभानुभवन्तु ओम 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 आवाहन संस्थापन दिनोदान सुवानो गणेनारायण रुद्रांबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य